Ngumbau Situ. Musaisia nina udho changi twende na kilungu kito twende na kuminukilia ndani ndi wali kandeni wa kilungu cha Ngumbau Situ. Nina udho cha na mokweli tende na kuminukilia tende kuiwa ukumba wake Apostle Angela ulawide tu mudhukumanga hiyo na kutwika ndena utonyi wa kuona nesa na ndi musaisia ndi udho cha twende kutambania imwe aende Angela betipo lenondo wa maondo suma kitikie sante lakini ngaiti musio nondo ni wailiye amen na nikia kana maondo mwenga yeti kila sia mediwe nikenda withie na ushuda utono tabia mundu bandu na withie maondo asumekika oni no utona kutedia kana kama mundu ke bandu kaka bingu kakiliko nondo ni simu siaisi onake ulevwa tai komete kana kiliko chake tai kana utwae ni usamaua yasen ni sumbelela utwae wa kwa andi kwenda atuima imana kana utwae wa koyende enesa ni wavikia na kumana undo tona kwika na indi matuku amo mundi Angela no kwethia metwano mbingi ndende enesa wisilia ni chao kiende okay nye kila ndona kwasi ai ni maybe jo wese satani okie kwananga kuya na kuya kwananga na kwikata na kuwa tiwo kwa unye no na mitwano mingi no satani wathocha theimo nyeno na thimo no thimo ilika ikananga mitwano kila ni andu walika mutwano ni ikala mboyani nundu mutano tena mboya no tena ngai no na bina muno kungama na indi ninalika na kindu wasekana thina wa waumie kwitha wi muthukuma ngai na wasya kana waumie Catholic wathi kanisa ni ungi mutume waku nake wa Catholic aiwa AIC na natwa iwe AIC na wathamia AIC no okay ninge natwa AIC ti lazima AIC. Lakini wewe yani na call nye call yakwa ni kuthi it's like ni God's messenger ukithia ni ngutwa evangelist yes ukithia yu kindu chui chumthini ukithia na ba AIC ni ngwigwa ndania na ndi kule yakwa ni wi muthukumi wa ngai na wende ni waitile ndeni wa mutwano na watu awani watu wa uma kanisani ula weyeto wathi kanisani ungi ni lazima mundu atwa akathi kanisani ula ukuthi mume wake okay according to according to religion and waingi ma believe ya that there wa mwemi is an AIC ukitha na kumite Catholic ukitha ni menda wikata uthaithebu lakini nye undu nasia kila mundu ekoli yake we Veronica be undu wititwe na kwa be undu nititwe kwa it's not a must it's not a must bora mwithaitha ngai bora mwithaitha ngai na sio ciana felo thiwa ciana cielite kunga mabala ithe wenda wow ithe ni wa AIC watoto wakaya hapo kama babake ni Catholic wakaya hapo matene neba they will make their own choice yes na kutu kumaanisha ona kinyathi bunundu ciana si nini sikaenda nao no lakini wena wetwa wikata no we lakini wena wetwa wikata wena wetwa utena wetwa fine lakini wena wetwa what do you do wow maondo asuma akitikie we utonyi waku wa kuona we muthelu tiwa we muthelu yani blind in short yes in short na kanisa waku wambite 208 na kanisa wambia 208 no 208 ni wewe na ya site kanisa wambie mwaka iba kanisa ninambise 2 years ago where they are you during that time they are nita like an evangelist ukitha nongo this church ndio nenga nyovo yes na ndeni wa udumelanga iwekete ndeni wa thayo waku ya kutavanya na kubanda mbeu ilanse yo ndeni wa mathayo maati utona kwa siata andu ala mekwita ni sitwa ya ngai no ithia undula mekwika nundu peo ma preachers kana be watavanya ukwithia meka nisani umundi na atavanya lakini one wiwo maundu mekie makengia shirika na sinu cia mutembosu utono matavia ata kana utono mathuthia ata andu ala onthe metitwe nundu wa kuthengecia yiria bakubi nitono me ati ngaiti mwendecia wa mundu ibikune ya Isaia 42 verse 8 ya ngai ati I do not share a glory with a human my glory with a human being siti sawa kwa kila nitono matavia na ati na maandiko makasi ati sio wote wa mwitao Bwana watakao ingia ufalme wa mbinguni kwa kila nitono matavia ithabe mutabania wikau tiuseo eka lese be hukumu na nyendina muhukumu be hukumu
na tusoba cianzia itu twi baungu asua nundu itu ni baikuthaitha na after all this tent has been destroyed ukonga makivilani cha sila ukeya ngai ata ni walulutikisie malondu wa makenga wa mararua ukeya ngai ata kugile tono kutavia atavania takwa twitungia ngi na twikia ngai because the fear of God is the beginning of wisdom withan uketa ngai sindu ta isundweka ndio ngama mathabau ni nitavanie na nauma Veronica wembithila chao wembithila kuyanza ndiye kama undu matakwikata matakwendesia ngai wina fear of God in you sindu ta isundweka ata ndweka kwa unyo na kwa nene senga atavania ingala methiana sindu icio na mwatia maithiana ngai ndini waguo nundu Yesu ila wakwie na Yesu atambito kwa in the book of John chapter 14 wasoma kwambia 15 to 17 aiya maniwe make sitawaacha kama watoto yatima nitawachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu na beba mutheu ndekala nthini wa ngombuche ndekala nthini wa ngo ina kiko kwou asumekau nyeno nasi waache waache kabisa kwa sababu kuna hukumu na hukumu yaja na hindi Apostle Angela ni sila mutavanya wangayu ukutavanya no soma maandiko kano angi matume wa Kivathukanyo keria mundu no message ilo kutavya ati maklisto either itofauti saingi no ithia ni wapya maneno makewa wachumwa ndo tabia ndo na ange akabua Biblia wala wabua ni botavana cia na sindu cia muthembosu we preach la utabia ndo bo message ya kuyuka ata okay chua nena no chawo no ukilio komete ukanengwa message ukewe ngai take this message to my people kana o will you ukanengwa message kana wapi kama thabauni when the praise and worship team yende yokwina ngai ele cha ndeto nye ngai ale kasi ndeto ni mathabauni onangeka lavanga practice ndeto yakwa nikila sena wapi kama thabauni ngai emebeta ele cha yake uni wenyenga yuthu kumandini wakwa ditavana cia kindu ni revise ite ona na kitavanya nonga mambe wa ngai ni chema ambe wa mathabau ni chema lakini ila nathi mathabau ni na thalicha ngo yakwa na pingwa ngo yakwa ngai anenge message no nengai haleka cia ni mathabau ni na iflow so well yes withia nita public speaking kana nondo ndikuelewa nondo ethaga ini waunenga message aunenga ngine buku yela yosomwa kana aunenga akakuya umunde tabiando about wikwate kwitha na wikwate then you say the word ndeto ni flow ite no manengire message ya wikwatyo kana ngai aunenga akakuya ibuku ni ya sabule gilungu chake na ni bokwithia message ngai anenga yu like no nunga mamatha mauni akanenge the Samaritan woman John chapter 4 embia preach about the Samaritan woman about salvation yes na bas na ambesia the message flow ya flow kabisa ya baby da wao mathabauni na message ka makuka kana ngai akaunenga message no kethia ndwisi ibuku ni riba no ithia iria muno na wonga mama thabau ni message yale akuka think twice ichunguze twice nundu that's how God speaks to me kuni they are very sensitive na they are very careful nini tenga muno pio na maundu ma dunia nini tenga pio muno kena ngai nundu that is a gift nelangu mess ngai no komebeta nundu message langa yukunengete mathabau ni ikombwa pio no kithia neema yeyuru pio yes wow unaibango mya kuthanda cia huduma kana kwete yithia bakubina ngai okay mubango la nina uo nina mpango wa kwaka a prayer center in Kitui County a big prayer center in county with the nondo nyani deal na nations ni deal na nations I have my brothers in Nigeria they adopted me as their big sister me churches I'm going there next year kwa nina mpango wa panda prayer center okay nye ni emphasize ya more with prayer center ile ani prayer center so nina mubango tu ngaya ndethie nake with at least Kitui people when my friends come from other nations mena bandu bakuka kwibingia na kwikata na kutabanio bo usiwo nina mubango nina wo waye wakwa ka prayer center in Kitui County na indi ni challenges siva with anasio and then wa ministry challenge muno Veronica especially utena pillars na utena mbesa nundu ikunia Luke chapter 8 verse 3 ni bala maandiko maite kana Yesu
andu ala mongamana mo na mongamana akina sindu cia Joanna, Susana na Salome ko ministry ni thia na challenge muno utena mbesa na utena pillars yes na challenges ya kila muthenya vale na kwitha kila vandu no nginothi na mundu tigo yes kana wenda wiweka na challenges ya kila muthenya thayo waku wa kawaida yes pe challenge nundu ndina metho so with ya either ni vandu ngwendothi lazima ni thia mundu ni mande mundu wandu ae unaona ukitha ndina that freedom yakwa ni nyoka nundu pala bonthe nguthi lazima ni thia mundu and some people are genuine, others are not genuine yes isiyo challenge ila ni thia nayo why saisilia kana ukavoya ngai ingi akwete mundu ume ungi umite kwake okay fine kana wakoli leo twae ukolete okay niwe si bina ni mundu na kila mundu ithia na mindset yake na mubango wake nye apa kwa I've never dreamed of ni kila neselile utwaini lakini no kila ngasia ngai akanenge muome kuma balawe ndilea who am I to say no ngai akambia pap mtumishi wangu osanosu siwezi kataa lakini mimi mwenyewe no I can't umete wow naende kanisi wendora vya sese atandeto cia muthia mekale mwekalo wili ata nendo meati wasoma Genesis chapter 1 maandiko maiti in the beginning God created ko mwambelelio ni ngai kila kindu ni ngai ono itwilie ba no ngai walekelia ngai maundu maku musiaisi andu kasonoka weka ngai akukitanie makao maku musiaisi andu kasonoka ngai akakubinguya miomo ukatelema nundo nando ni masiasia unde metho ama challenge to many Veronica unde metho nundo wiwa mundu any challenge you are so smart who dresses you whether are we smart who dress wa no hinye ona ni wish ketha ninye blind ni maundu ala ni kana langa yundone thacia ko musiaisia ni kuya ati ndukakwe ngo osavina nundo in the beginning God kila kindu ni ngai na nye ni sanga yusu ngai wetu ni usu ni kala na ni wenisi na no wondu anthi cia nzanga likandeke ni nyoka kathinga tabani wona kasioka yes chicho kwa tabia naende ti kwendea useo na kwendea na udumelanga wikite ndini wa thayo waku naende no ngai avingwa mwanongi tika komana na tikeka kilungu na tikalibo Mutongo TV utuithie ndeto ati ubanga panga ina muimbe tanguka asante tabia musiaisia ukwatikana hapa nikenda tumine kilungu namba ya simu yakwa ni 0729447771 sio namba yakwa wako na nungwata tungelela ingi 0729447771 asante Nende musiaisia twinake Apostle Angela ndi kwatekane wavikia kwigwa kwa wake na wavikia uthuthika nende kirando no kuyanikana iyumita ngombo ona kukavikie kumuthuku mangai ethiwa Apostle Angela atena metho no kumuthuku mangai na aka ete andu aingi bakuve na Yehova ni cha utumawe onota utaumia mwanya wa chumwa kana ukaumia isaimwe ukathi kumuthuku mangai waku hende kilungu ni Ngumbau Situ ndikwatekanya chetha kicha wathimo kwaku na kicha uthuthio na chokilia mweke waku masito makwa ni wa Veronica Siombua ndikwendea usiese musio ilungila satiala ndio tunge muvya nundu akutambanya na kwa na kwitho musiaisia wa kilungu cha Ngumbau Situ na musiaisia wa TV ya Mutongo TV tiwa Inesa Ngumbau Situ Ngumbau Situ Ngumbau Situ